icyo naremewe ngikoreshe, ngakoresha amafaranga kaja gusura umuntu, ngakoresha amafaranga kagirira neza umuntu. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose si byo twaremewe ukorera Imana. Haleluya, haleluya. Ukorera Imana ni umuntu ukorera Imana wenyine ni uwahindutse. Yohana 6:28 bigeze kubaza Yesu wenyine, baramubaza ngo se ngo twakora iki? Yarabwiye abafarisayo ngo icatumye muzana ngo ni imitsima mwariye ejo bundi, ariko si bitangaza mwaje kureba, ngo nuko mwariye murahaha. Baramubwira ngo se twakora iki kugira ngo dukore imirimo y'Imana? Amen. Ibo bavuga ku bwinshi, iwaje gusobanura ngo umurimo w'Imana n'uwo. Yaravuze ngo umurimo w'Imana n'uyu, ngo ukwizera uwatumwe. N'uwo murimo w'Imana. Igihe cyose utarahinduka tiwokorera Imana. Niyo mpamvu usanga ibintu byo mu Mana bigoye bikuvunye, banza uhinduke. Haleluya, amen. Muri ibyo yaravuze ngo jewe ubwanje n'ibyanje n'ibyo ntunze ngo nibyo umuco. Amen. Haleluya, amen. Ni wewe wenyine wa mbere ugomba kubanza guhinduka, ukabanza kuba igikoresho. Haleluya, amen. Ukaba igikoresho cyo kugira ngo ukorere Imana. Kandi iyo uhindutse ubuzima bwawe ukorera Imana bizazora. Imana yagerageje kuminimiza cyane, kuyikorera mu rwego rwo hasi cyane. Gukorera Imana niko kazi konyine koroshe kabaho. Impamvu bize bitugora ni ibindi tuzatwishiriraho, ariko Imana yavuze ngo tuzaheza 1/10, ibindi 9 gusa ngo bitware, ariko 1/10 ndaco kikatunanira. Kandi bikuru bashaka kutubwira ngo tubiheze 8/10, twebwe dusigarane 2, kandi bino bibiri bizodutunga. Pourcentage z'ibyozodutunga. Amen. Imana yagerageje gushira ubuzima bwose hasi bwo kwikorera. Nico kintu cyonyine cyoroshe gukorera Imana iyo wagize umutima uhindutse. Haleluya, amen. Hazavuna ikintu kitari cyawe. Niyo mpamvu ingendo y'ibazava ingendo y'indi kwazacu umugani ingendo y'ibyiravuna. Uko ni umuntu azagenda n'ifiye rukundo, wowe uzuzigana waremere. Ariko kubera ko iwasanzwe kugenda niwazagenda kumva arikofata. Gukorera Imana ni wewe wenyine bibaza guhindura. Haleluya, amen. Iyo wahindutse ugahindukirira Imana, ukamenya ugiye gukorera, ubundi gukora hari ibintu bitatu ugomba kwibandaho. Uzuvuga ngo se ko ndakorera ndi, ko ndakora iki jewe ndi. Nibyo bintu bitatu gukoresha azashaka. Uzuvuga ngo se bose wanje nindi, ko ndakora iki, igihembo ni ikihe nzabona, jewe bakora ko ndakora akahe kazi. Haleluya, amen. Impamvu usanga bituvuna nuko dukora akazi katarakaje. Umuvandimwe no muririmbyi, jewe nakorare nakazaje nyuma y'abandi. Kuririmba byaranihishe kabisa. Icyo gihe sinogwana n'umuvandimwe ngo sabe ngo microphone mudiri, bizananira byongere binanire, byirukeho binanire, kubera ko atari umuhamagaro wanje, sinamenya akazi kanje. Lazima nichomane. Haleluya, amen. Ariko igihe cyose nzamenya purpose yanje, kamenya akazi kanje, kamenya icyo ukuri nzagikora kandi kitavu. Haleluya, amen. Ariko impamvu zibona tuvunika wasanga waravunitse cyane nuko se dukora bitari byaje. Igihe cyose wakoze kitari cyawe kiza kikuvuna. Haleluya, amen. Gukorera Imana bihesha agaciro igihe cyacu. Ikintu cyose cyonyine kiza gihesha agaciro igihe cyawe ni ugukora neza. Iyo wakoreye Imana, ubundi ntibavuga umuntu igihe imyaka yamaze. Umuntu mukuru mu myaka ni umuntu wakoresheje igihe ciwe neza. Haleluya, haleluya. Abeli niwe muntu bavuga mu ndimi zacu ngo yarakinyutse, nuko ko twobivuga yabayeho igihe kigufi, ariko kugeza ubu nyina Abeli turacamwibuka. Haleluya, amen. Ubukuru bw'umuntu ni ugukoresha igihe cyawe. Igihe
agaciro igihe cyawe ni ukugira imirimo myiza. Ubundi igihe kiza gishira ariko umuntu ntazashira mu bihe. Siko turumvise? Kumvise? Umuntu igihe kiza gishira kuko igihe canje kizashira. Cyangwa bikunda zawe. Byo nitegeko. Kuko ndiho ni kwijambo ry'Imana